Naš cilj jeste da napravimo program koji je takav da vi apsolutno možete u 100% slučajeva da odgovorite zahtevima vaših klijenata. Kada su male overe u pitanju, mi smo napravili jednu stvar koja je po mišljenju onih koji su je do sada videli revolucionarna, a radi se o tome da vi možete apsolutno sami da formirate template, odnosno klauzulu overe kako želite. Evo kako se to radi. To mi zovemo blanko template. Radi se naravno u UOP predmetu, možete da mu date ime ukoliko želite. Znate da kod nas ima automatski dodavanje brojeva, odnosno idu redni brojevi po redu. Možete da izaberete ko će da potpiše klauzulu ovde, jel tako? I pazite sad, ja dodajem jedno fizičko lice, onda, na primjer, dodajem, hajde da kažem, jednog zastupnika pravnog lica, pa onda dodajem, na primjer, jednog punomoćnika fizičkog lica, pa onda dodajem još jedno fizičko lice. Unosim broj bodova i praktično sam formirao klauzulu onakvu kakvu sam želeo. Sa ovim imate 100% automatizaciju svih malih overa. Ukoliko želite, možete da izdate fiskalni račun kroz program, ne morate, ali možete, a možete da odštampate i fakturu. Svi podaci su već tu.